Možeš li reći za paljenje sveća za žive i za mrtve u crkvama? Običaj kod paljenja sveća za mrtve konkretno jeste da ti njima kao upališ da oni vide kuda idu. Ljudi, aj malo razmislite. Ajde malo razmislite. Jer ti stvarno misliš da njima može pomoći ono svjetlo jedne sveće. Mislim, ne kažem tebi ništa Radmila, nego generalno pričam. Aj malo razmisli koja je poenta toga. To je tako besmisleno. I šta, i gdje oni idu, šta? To je ona priča kako lutaju zemljom 40 dana, pa ne znam, odlučuju se hoće, neće. To je inače običaj iz islama, nošenje crnine, nošenje hrane na grob, to su sotonski sve, to je nekromanija, to se zove nekromanija, nekrofilija kad ti imaš odnos seksualni, nekromanija je kad ti služiš mrtvima. Ljudi su zavedeni, puno imate nekromanije, odnosno nekromanskih običaja u crkvama, tako da budite oprezni, vremena su jako zla i Soton napada, znači malo kroz mali greh on dođe, razbijete, rasturite. Ja sad to pričam iz ličnog iskustva sada kao neko ko sledi Isusa Hrista. Malo nešto, otvorim vrata, znači rasturi me. Tako da nemojte se igrati sa tim stvarima, to su vrlo ozbiljne stvari, nimalo naivne. Što se tiče paljenja sveće za žive, mislim, bolje idi, brate, skuvaj mu ručak, idi iscepaj mu drva ili njoj, idi, ne znam, počisti mu kuću, idi zagrli ga, telefoniraj, pričaj sa njim, idi oprosti mu, a ne kakva sveća, mislim. Tako da, eto, to je sve.